Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka mampan din sa akin. Kamu tuh trik-trik penuh Vanessa rangko deh. Sekarang mami sikit di polumina. Kulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadis, al-mautu babun wa kullun nasi dakhilun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, oh, maaf tak bisa saya sebut satu persatu namanya, tapi insya Allah semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa alasan Pak Ustadz sampai tak sebut nama? Selain saya tak kenal semua namanya, kalau aku sabuk pun kabus mana kuasa mamo, salah sikit di arin juga sabuk na tetes sampula mo. Kau pernah ku sini jahitan, masya Allah. Semua ruangan penuh. Kamane pagolo rasit tribung. Iya. Anas kami pantaran tinai karcis na. Sapa-sapa dulu penonton yang tak beli karcis. Masya Allah. Iya, luar biasa. Nah, memang di mana-mana ada acara pasti ada kelas-kelas tertentu. Tuh, karena mungkin kayak jalan cek gitu karcis. Nah, iya. Kayak itu ya aneh ya, setengah-tengah karcis. Aneh karcis na nyari di Bali yang iya. Tapi nyementing apa? Tantu itu na karcis. Iya, tapi aja paling pandang maruk kat di paguluk. Nah, malam ini siapapun kita, harapan yang paling utama mudah-mudahan tuliniak yang dapat barakah pengamasian Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentu satu amalan yang pernah bicara siratan tawa, siratan ini Pak mole-mole punerok yang dapat penjo barakah pengamasian. Apa injo Pak Ustadz? Tentunya bersyukur kepada Allah. Tiyaki erok lak busuk syukurutah. Barang tenatunya nalak busuk barakah Allah Ta'ala untuk ikat tingasi. Insya Allah. Oleh karena itu, buktikan malam ini kita adalah hamba Allah yang bersyukur. Sama-sama ucapkan alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Mudah-mudahan niat tamuji palece sanrapan tanda syukur dari Allah Ta'ala. Natu niat kita padong kokiang Allah Ta'ala rahmat barakah pangamasian. Amin ya rabbal alamin. Tay patukan tubun Allah Ta'ala mong kamasian ki. Pun Allah Ta'ala mong barakah ki. Di Cuniki minjo talasa na to ni barakah ki dari Allah Ta'ala. Tuni kamasian ngari karay nga karena lompi syukuru na. Kesimpulan di sini secara fisik mana tanjat tante kamu aja mulili nah taba-taba ji mana gaya tina aja nanti kamu gaya nas si taba-taba ji barang-barangan nanti natunya nanti kamu jai nas si taba-taba ji tapi hidupnya penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Di apa yang menjadi
alasan sampai mereka bisa bahagia, nikmat, nyaman karena ya to minjo akulia nagapa karena pasarin Allah Ta'ala nakasukuran ripak mai. Makanya tuh biasa yang kan alhamdulillah tenanto nalebat nakasiak dudu di kanaya susah. Ngapa nata nakasiak kan di kanaya susah? Karena ingat antut ni kanaya tahu susah tiain tu karena ero kinataina tiain tu ni kana tahu susah karena jai inranna tiain tu ni kana tahu susah karena saringi garinna tiain tu ni kana tahu susah karena tena kendaraanna tiain tu tahu susah karena tena pasanganna. Tapi ni kanayan tu tahu susah tu nangaya akun ra. Jari pun nateki ni kana tahu susah teki akun ra. Rengi. Jari mana poy nga ante kamba talas ka? Salat tena jakit kun rareng. Ti aja kintu tahu susah. Kam biasa tu kat ni kana susah na menyayano ko donde. Jai na bengin randa ng patakkulya na bayar. Kau jitawan kana susah. Ya tena kan ale susah. Apula ni sige pendro to na panginrangi. Betul tidak? Jadi tanya itu jangan randa susah. Kau ni susah cini kita jangan randa. Bukti na kaya kau konrarin susah. Ane to jangan randa tena na susah. Ya karena angga kita wana kana ya alhamdulillah ya Allah. Kau jangan mapandang ang inrangin kan ya tawar ang sari ang inrang. Niya minantang ital sana to ni jalan ang inrang. Ingkat yan ang saring indrang ka na. Nampatawan na ka na susah mo yun, di ba ka marindrang? Ikaw kapan susero ang indrang, na yan ang sare ka. Dari tadi cinikitaw ka na diyan indrang na naging ka na susay. Kecuali kung rarin mi napakamindrang, tao ni susay man turindrang na pa. Dari po natin na niya tao na kung rarin, mukhang orang susah. Tahu na patujo. So diyan indrang na kapang patal-patal kung rarin. Nga tao lang. Nalalantay kalinda. Jamaah. Oleh karena itu jamaah sekalian, pun nateki nilangir akun rarim pakajai syukurut. Tena untuk ikun rarim. Apa nani pakun rarim ngan penasanging sikit de sikit alhamdulillah. Mana apa alhamdulillah. Antu pun tina syukuruna natabe garin cini-cinika. Natabe garin langit-langit. Natabe garin turut-turukan. Dari teki angkana lagi tayang ilak susana. Kaya bila cini-cinikan dan remoy. Turut-turukan dan ngapur. Betul? Apa tak kamay? Katet tunay kasukurut ka. Ipasing meto malia kakulle. Pananya tondoy mali tongki. Punatin ya tomu niya alhamdulillah. Tena masalah betul tidak? Mana pinjami paganti. Karena ano to makanya pilang ngeri tolo-tolo. Kadi alam bayar rakit pilang ngeri. Sampai antu salatan ng kotim pa ji. Antu tumayak pagansin tu tinatun nakabus untu naman majiki. Wadi nang agang-agang ano niya. Jay nang agang-agang karena naman tu nagpawag kenyataan. Sala sige ditekat kinatabing kanya libat kicinit tao nataba. Anto tumaya para gantin to de. Gasing kipa na chinitolo. Katena to nabat tumayin ka na ano ni charade. Salaman ko na kana ano ni tolo. Paparang ni tolo. Kau mami tenan nu tolo. Nakanare to pa angin ra mo rog tolo. Angin ra kanya tolo. Nabat tolo-tolo. Sampai anda nagkakali mo na kana apa po. Hindi mo gupat tolo-tolo. Pilang ngeri. Jari mo na niya ba't tumit paganti na nagan ani mitolo paparang mitolo pawuhin ka na nito podek ko tolo. Ini kinit tolo gimagi penuh baganti tolo-tolo. Jadi teh di cini-cinikan teh langir-langiran teh piti turut-turuki. Ya tao mo ni kole alhamdulillah. Iya, kung napadeng katen tumay kole ni bali lamuro ka kalamuro ton jido ni bala. Di aku lain jomay to malika jalakannya tonjoy na iya na napabal. Iya kan?
Katanya jangan tuh masalah, pasang mi beda model ka, pasang mi beda mereka. Yang penting sangkam maji matu-matuna. Anne bangnya kucini anne. Tena kisang kamma-kamma nih model baju, warna saja beda. Saya yakin harganya juga beda, karena merek juga beda. Tapi pun aku sabu anne, naku kana masih ngap baju jagi. Pasti kana iya ustaz. Tena mau naku kana baju apa ki pakai, merek apa ki pakai. Pasti kana ustaz nono ngare. Betul tidak? Yang penting ngap baju itu. Iya kan? Mesin sana mono nyawatan pakai baju entah. Katanya jangan tunanakan rampita siapa kau beli na baju no. Nang kan manusia. Aku aja pengen tahu nih tala-tala pun harga baju aja. Kadang lalu cini gak memali. Siapa baju no kan 5 juta. Ngapa kau? Iya rot tampon jadi kelumbai. Ngapa kan manusia beli na baju ko? Yang penting sama-sama ya baju selesai mi. Kau sandan tu mi nyawa nung pagi baju no net kesandan tu nyawa pun pagi bajuku. Yang pentingnya sendiri sing kasanangan ni nyawa nung pagi baju jo lamur kanan jo kaat jalan. Lamur di baju ning katina susah atas si bulan. Yang kaat jalan baju ning kapunalan apa ke nak rangi mas. Asal ada baju baju ni dalam hari anak-anak datang kelas siapa ni nak? Anak-anak ni yang mai. Asal na pagi baju nak kutak ng tanggal lah. Nagaragat biri ini imas na. Jadi tika mana kapal si Tino na kamanja. Pore batra no na rangi cicilan na baju no ta cantik. Teka ma. Jadi tahu ya tahu itu gasin tahu amboy susah ya. Amboy sesaya na susah na sesa. Ingka pun na ni kasukuran ni gapaya tedi ki susah. Di kaya mag-irok sa dudu, susah dudu pun nanutani kulle ya. Karena kebiasaan pengajaran dari jamaahnya, hidup ini bukan jigaya yang menjadi ukuran utama. Tapi apa jadi ukuran Pak Ustaz? Manfaat. Karena ini manfaat dan ini rasakan. Jadi bukan gaya tapi rasanya pun. Betul? Iya, yang bisa dirasakan pasti manfaat. Jadi pun namanya model beda, gaya beda, yang penting manfaat sama. Kenapa Allah ciptakan kita manusia ini dikasih hidung beda-beda, dikasih mata beda, dikasih gigi, kadang-kadang nyetong gigi nak borong ini, nyetong gigi nak tea lagi. Beda kan? Kenapa harus beda? Supaya Allah mampu memberikan kalian pembelajaran bahwa apa yang Allah kasih boleh jadi beda tapi manfaat sama, supaya kalian mampu bersyukur. Jadi tentu si janjang lebih masing kiukur kap murunta karena masing ngasang kami tinggi nah tenan tuh jatuh iya kata tamu menyabu kami masing si jini jadi iya toh betul luar sebelum nak murunna betul jadi tapi yang penting intinya hidung ini untuk bernapas penting bisa bernapas mau mancung ke dalam mau mancung keluar yang penting bernapas alhamdulillah. Taman na tong mancung keluar pun mari mamay inali. Ateji. Dari masa bodoh mau protes mau apa tentang hidung, biarlah. Yang penting niat to juga murun. Pakai mai. Naga-naga di kamangasing kan juto di Japan di karena tinggi kap murun na luar sebelum na apa yang rokangang kuna Korea ngan nakaraing. Betul lah tala 4 jari, tena tu na 4 jari bawang. Ba. Ano ba di nasena karangan ni gupargi ka man ni modele na kan rin nila guboli iya. Tu Japan tahu tak kuling karena sangin muka murupuknya nyaliang. Kanjonnya ikana musim salju. Sehari ini kok murupuknya nampak cak di sebelum. Kalau aku mati ka sumamang na. Dapat musim salju betul tidak? Ini kawan ni. Tersandra teh bergerak kok murutin kena luar sebelum na. Katanya jadi salju apa jadi limbu puji banyak. Sehari ini gak ngurutin di luar seberana. Nah setiap bulan mandi ronseng. Kelalang asin limbu di paru-parunya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak pernah salah dan sia-sia. Yang penting intinya manfaat. Karena tahu mana aja itu susah. Insya Allah kunan lompo syukur tak yakin dan percaya. Tenan aja dulu susah dirasakan karena tenan nalipat dipasakan nanti di luar kemampuan tak karena ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cuma yang selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, salam dan salawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Salam dan salawat kanne terina tong ki amparam pirina bita dasina dasi lantan na pangain tarina biya tina na tapu kita na pasibuntul Allah taala ri akhirat sallam. Amin.